le tala o le malia o laso nei i au stala masani. O le muli a isu, mana malama, i no tātou le muli tuai a isu, e tāufu mo le sa, a sa tamara, le whawai e tātou talian, i le tutuina o le muli nao le iso. Tātou o isu o le mana malama o le langi. Lolo fina ngalo, nei a tātou mara malama atoa i le wha tino ino o tātou a te ia. He wants us to fully understand how we follow him. Ora whawhelai i te manu tātou kansia mau whamu o te aso. Aso whakatoa, aso whakatoa te maa. Ya tamau vai no atoa o tātou inga, ya mese tātou kansia. Ya wawelo i tuai, i le mama o whaloro tele, whamuia i tamau no rātou waso, whakatoa, aso tāua. E whatarofa te fore le manu o whia, i tupu mae, whanatua matausi, ya mese tupu lau taramoma nai whanau la iti. Ya mano so i whamoa, Lord from Ross, lady here at tour, on Fantasy at Tato. Greetings to some of our friends or children who have joined us today. We greet you and extend warm greetings in the name of our Lord Jesus Christ. And we thank you, hope you enjoy yourselves and frequently come. Don't just pop in once a year, pop in heaps of times. E whatarofa te nisi o mātō, nisi o fōu, tātou māfuta de nei tai hao. E tātou te whaita po i whatasi, i ia le lofu mo lea man leo ne tua. E ai on te fō, whamanatu atu e pēr, tātou umai whai talo. I a mo nisi o tātou mātua, o mō mea me pai. E a orofa pēnā, whatau to lia pēr, i whio tino, ma whaitaro neo lama. Tātou mantua i tātou taro. Let's go to reach Sheila and the kids. Thank you for joining us today. Hopefully you can have some good times with us. And as I've already greeted some before, tātou mantua pēra, tēne mole whaia whatasi, tātou sāringa ni yasu. Tātou mafu fōu, hui tātou lau ta mā, ia male wina tā ua male roto, o rātou whasoa, o rātou sao, tātou ia le tua. Ora me salamu, whiwhidia o le aso, o salamu e salau tōsu marima. For the sake of our friends who have problems with the Samoa, I will try my best. No promises, but I will try my best to relay to you what has been done and said and shared. And I'm sure with God's grace and God's Spirit, you'll be able to follow us along. Talamu e se laptops kumareiwa, ke mo moe o le ono, ya o le salamu filia na mo le aso nei. Find Psalm for today, 139, 1 to 6. And I will read some of the verses to begin our service. O maia o le atatu tāpo i atu i le tua. I o tō i atu i le li, o vai le le kuia. O vai whaku o lava o nā rofa. Vi atu le o tō i le tua o tua o vai whaku o lava o nā rofa. Vi atu o tō i le li o li, o vai whaku o lava o nā rofa. Poto le i maurunga e whaimata i a tea o te remu whaio na marama ramatai. Amen. Lava koe iai, o e lava e matoku ai na mātou tāpo i mani. Mātou soso atu, o mātou whanau atu, i le mana oe e te tō ina ma whāpa i eina i mātou. Ina i a mātou whaia le nei sau ninga i le moni ma le atu tō lava. Hala ia Yesu la mātou tātou. Amen. Tātou tāsana, e mio i inga le whātai,
Sena, ia visu tātou na onga. Te koe masanio no wala kutuai whawa, koe roto, o tatamu, o umana onga i nea tua. E tari nea tua, e tātou tatamu onga. I invite you along with our main prayers. Lift up your heart to God. God does look deep into our hearts and answer all our prayers. Ole a tātou I fō, tāno I te tua. Whawhatai te lele tua. Ole mātou pese a matarena, e whaali, ma whai loa tuai o mātou roto. Ole a ngāma o le whawhatai te le, a wā rongo lofa, o siri lava lea mō mātou. Whamalo whawhatai, o whaila whatau le mātou tāpo inga. Lewa na tau pati ma mātou matai tū. Se tasi o aso tā ua ino mātou e kānesia. Whamatuina o tā ua ma le sāo tā mā e totongo a inga nuku le atu. Ai mese la fuhi tongo ma mātou e kānesia. Whawhatai, lewa mātou tū vai o mātou tau nuku. Na mātou tepa le tua I le ngāma o le ofo o mara mātou tia. Wālo o lofa sai a wai a mātou. E ai la no se vai no mātou oro. Pe mātou te o solo kuri o I o tafa, whanoa noa pāmu. Sa whape. Whape nauna o ngā tutongu ai koe no mātou. Ai ale ne yaso. Wai e toi e whafoi mai au mai. Mātou te patu patia ma whamana tūna le siri ese o lofa mo I mātou. Whaftai soi fua o te mai ki tongu lau kāsia. Iuina mātou leo mafuta, ma nisi o te mai, e ne ngata o nore mātou tua, wa kula la moto le soi fua. Ia e mātou te tongu. Ia ole ti ngā, ma le awhai na fōi o tino, le atotoa le marosi, wa le mwhai unu paa mo I mo mātou. Apinau na mātou whawhatai, le mātou mawhatama. O tele nisi e le mahosani na mātou whawhatama. Tapu inga, nisi o whanau, ia o nisi fōi. O a inga, o wōma o mea mo mai, ia malanga mai I tu e fio le nea tō. Ia ona o whamu moi. E whamaro o whawhatai. A wāgo mo whaitu na mātou tātu ai whawhatasi I le reitaia. I leo so mātou poto mā rosi se I loa. A o rōra wā rofatu te noa. Wa mawhai e o na mātou tāpu ai whātasi. Mātou whawhatai a te oe le tua I le anua noi, o le lego whaitau lia o whamani anu. Mōro mātou ola I le aso ma le aso. O mea ese tausi ero mātou ola I le tino, o le atamai, o le mālosi o poto o le atamai. Mo whapena o na mwhai anu mātou whatino, o mātou tiu te motofi, peo na maka unai mātou. Ia ele ngata I tuna siri kata whakatai. Ua o lofa. E ala I lo whakatama o I mātou. Na ia wina mai e lo o pere o Iesu I te. Ina I whapena na mātou ola ai, ma ola atiri e ta whakatai ana. A onga o la vema o ngā nuenga. Siri o whakatai a lo no tue whatu ina mai le oti ma le tunga mau. Ua nino mai o toa I le mātou mai. I le umina moni o lofina ngā no o mātou oro. E le tu mau, a e tau muku I le ola e whakawau. Whamangaro le tele o mātou se, whanitonu. Whai lava o mātou loto e tuku lofina ngā no e tuwae. E la rifalawa o le sakau o ke viso. Ia vea I mātou I loto, le loto salamo. Mātou te ole atu I e rofa whamangaro I mātou. Rona tonu, rona soifua. Our peace and peace at school, in our homes, and in our church. And likewise, we pray for our visitors, some of whom are our children. Please be with them, bless them, wherever they go back to. May they be with you, O Lord. Your blessings be evident in their life. Tasi ma le tele o te tamanilo, o le mwhai o le whanoina. Mātou tuatu I ate koe ale so pele o Iesu, o mātou oliki ma le whaoa. A
Amen. Ya, kita betul kesedia. Whaitawina le atu o pia le tua, tusi whaitau mo moe o mai tusi o pena tu wai. Tusi o Perfetta o Yeremia o matau o Skuma Walu, a mata whaitau mai le wai o mo moa, ai wha mata mai le wai o Skuma Tasi. Yeremia o matau o Skuma Walu, a mata whaitau mai le wai o mo moa, ai wha mata mai le wai o Skuma Tasi. Tato whaitau peo na masani ai. O le awhionga na o mai ia Yeremia, mai ia ni, o whapea mai. Nā tū la ia. Maru I fōru whalu o na whai I kua mea. Ana u whai no atu ai lea I a te oe I lea mea wa u. O na o walu I fuai lea I le whale o le whai I kua mea. Whauta fōru. O whai I hia lana ngā luenga I lunga o mea tae a pili. Leanga rei, na ia whai ai le o mea I mau le whai I kua mea. Ana whai ai lea e ia o le tasi ipu, tu sa manatu o le whai I kua mea o na whai. O na oko mai lea o le awhionga le ia te ana, o whapea mai. E a inga o Israel ue, o te le whai a ea o na whai a te o tau, e pei o le nā whai I kua mea. Ro whetalai mai ai le ri. Wauta, e a inga o Israel ue, pei o le o mea. O le itu aso o te tautala atu ai I se nu. O se maro, ia lia ina, ma le petia, ma whao matia. E a whai e le liu mai le anu, na o tautala I ai. Na la tō a meo le anga. Na o salmo ai lea, ma laia, na o manatu e whao o I ai. O le itu aso fo, o te tautala atu ai I se nu. O se maro, e ati ina, ai ma whatoto ina. A whai e la tō le a meo le anga I au numa. Ma la tō le whaongo lau leo. Ona o salmo ai lea, e matuia na o whai atu ai, o te wha matuia I nai na tō. Tato whaitau whatasi. E nei, e whai atu I tausa, mai nofo I Jerusalema. Whapea ona whetalai mai o le ni. Wauta, wau nei, o te sāuni atu, mā laia I atu o tō.
O te mawhawhau fwoi stong fiti i reanga ai o tō. E nei, ia o tō tō e whaima. Rei tasi te ngata ai no na ala leanga. Mai ia o tō tāu i lei, o tō wala, a o tō a mionga. Our second reading is from the Gospel of St. Luke, chapter 14. Commence reading from 25 to 35, but we are reading in Samoa. Whāwhonga maia i le Evangelia Whiwhiwhia no tātou o Yesu Kiriso. Wo whātasi mai e le moto tangata e tō tele. Na whāri lea o ia ma whetara atu i a te nātou. A whai o sau se tasi a te au. Ai le ino lonta maa. Martina, mare awa, mare whānau, mauso, matua whawhini, e o lapa i lona ola. E mu whai o na whai o ia mauso. O sere ame lona sā tauro, ma wale muli mai a te au. E le ma whai o na whai o ia mauso. No, so tō o whai se oro. E mu mai no fu lano e whai tau tupe tongi ai. O o lava ni mea e whau mani. Na nei tau e mo mai a te ia o tamata umai mai moa. I na watu le whawai, a e le ma whai o na wha umai. Whapea mai. O te rato le le, nā mato o na whai. A le pa whai o na whau umai. O ai te tupu, o le aro atu e tau ma le tas tupu. E le mua i nofo i laro e whiwhiwi. Pe ma whai a te ia mo na tangata e se fulu afe. O na tau ma le o sau ma le toa. Lua se fulu afe. E tau ma ia. Ia whai e ai. E tu watu e ia sa mati. Manu mau ia. Sa iri ni ala e ola ai le taua. Tāpea poi o tō e le la hoa ia na mea uma. E le ma whai o ia mo so. Ore mea le masima. Ai a whai e ma ngalo masima. Pese a se mea e whama. Tato vai tau matas. Te a mai a whanua. Te a ngā fui whai moto o te sai. A kuna fuai ni whafo. Le u iai tarina e wharongo ai. Nā wharongo e a mea. Happy Father's Day, and we are going to call our Alo, kai. Thank you to my wife and son for reading the Bible. God bless you as you share worship. And in your own ministry. God bless you. On termina fa poi non tanto a mamma, mi segna come winter. Ma tutti tu la forma fatto. O e fuori il odore, tu ma il potore a mai e messo le ore fuori ma tu. O fuori le sabbia le fa un tanto. E allora io Gesù Cristo. Fa mai una ma tu ora te torno, ma tu ora te tuo. Non ora ma non finito. E fa via lo fa, e tornata malano fuori. Ma via le ha detto ma lo vuoi. Fuolo lofo e veo se vai mo ma tu vuoi. Ne puna ma tu puoi tele. Ma
mori mo mina lo lo fina ma to wala ya Yesu lo ma ta. Amen. Ora ta ku lo i yo te para tu le ya ya on so so ko dia man fa foto so ta mai ya nai ta ma ta to fa lo mo fu man ya au ya ma mo ta to sini lebih air tua, ya, betul lah betul. Pasal kita tu, jadi dulu ini tu betul dua orang makan tak mereka betul. Nanti kita kalau dia nak betul tua dia, ada tu mainan tak tu kalau baik, yang pasal mainan tak tu. Telefon dia na rumah, desa, sima, orang tak orang tak maya. Sebenarnya dia ada tua, semua abad. Ya, kalau pasti memang kalau sia, dia pun tahu fokus, tahu bola, dia tahu dia masih lona ibon masino tau sang valor tu pogo la ma o te patara fo i suwe fa perena ta vani ma tu va per fu no far ma lo tu pogo la ma lo ma lo fo i ma lo i na lo na pe tu fia i fu ma la una i no so fu che due ta inda di de carecia di manuia ma di fia yo nei la fa solo perché l'arte fa quello al fuori tanto di carecia al fuori no ma se tu la ma tu fuori carecia da un fiume che si cono ya ma quello che si come di quello che ya to ma una che lo dai sa ma di sono di tutte quindi mi vuole attrarre fa che sarà tutto quello ai sa ya uno fu non sto in fuoco tuo ci ora tutti na ya ma lo fa kai le tuo di tosino quello che si forma da non magrita a via lo va su fuoco da sama no per pari sa modi da fa na ya levo tanu me foi le usoma quale yai de foi tanu moi o te la mono foi fia pa tai foi di ima di la tua ono le soi fua mi mitaro ko te le tai a o le go ko la no mi mitai no no wa ta ma tua to no le carecia ha tai de tua ha tai de tua ile le fu ya no ko mo ko le pia taro le pile au ko le ko mo di ta to carecia de te sama lui lava se ta ta ma tua ya fu mono vai tige le fai un tato pelo ya so un tuo no fuori ci sta ma e fa allora la vai sta ma ya mo vai ti ya a un mai tato sta fuori fa per fuori so tato ma ya un ti ya a ro fai a oro vai a spana ku ye to fa mai mo so ngase ya o fino ngalo la ko le tua ta un no pia ma talo mau e na tu malama tamar ta alisia le mai na awe mai so i fu me tu ye ye o ya na tu au ma ri na tu pa fu i lava ni i na tu ta tai o le se tau fa no vai le se o le do fo le se na mata le sina tala i tese tolu o fa si fa da we le si fa da we pa kai ma pese o ba to pese a fo de que la fa da ya fa da ya pese mayor si fa ma fa da we ma sali de dai and just give it like that oi ya okay welcome for friends Priscilla and our friend from Tonga. Welcome to you all. I'm so proud to see you this morning coming because I remember you in those years, the beginning of this church. I remember you were here in the beginning of the church. Now you're
look like young girls, but you being an old girls. I remember those days. Thank you, Priscilla, and the girls for coming, and Kate. Very much happy to see you coming. Because I saw the boys, I saw your dad and John, at the Dooley Christian Park on Friday night. I told my daughter, oh, that's John, that's the Priscilla husband, walking inside the office. Because I was waiting for him to have a little talk, so I don't talk to him. And I told him he did them. But I saw him in Christian Park, and he suddenly disappeared somewhere there. But I know him very well, thank you. Tell your dad, I still remember you and your brother Tusi, and the other young fellow, they still there. I don't know his name, but they always talk more to me when I talk to them. Thank you for coming, our dear friend Thomas. And I also remember, just thinking today, I also remember that day, the last day of your mom, Mele, at the hospital. We went there with the minister and the wife to say farewell to me at the Penrith Hospital. That was the final day of the day. Still remember those days of my life. I also move on to the left. Yeah, if I go back to I move right to the that's if I look at now there, if you are a final visit. So if people are massing like it to your own, on our way to the food of some. If people are some of what we are about food of some, of people massing on the way to the food of some, little some. After time, the more of the fear, the more than half of time to Maros Mayor. I either not fully attached to Piti and Mawana. Yapulare and Latamai. Yatali no me took what we have if I start at Bolero. I also have time to Maros Mayor. After I boil up Pana Mulama. Laisa more that I can do in our well. Yeah, I must put that with them that people in 5 people are. Yeah, much for you and I to find out from my local time to Sinoa, told that 5. Yeah, I away or Talamari, Talapisa, Talape, Pillow. There's a message at the fear the essence of the but the Ramole Five of Yarisamo, the Tapua, the Tapo, your favor of what I live with Samo and Hagan. The message for you of find out day with Naira to find out. I'm out of it, what I asked him. So I feel grateful, feel lucky all the time in my life when I see my kids and their kids. Was full week, my grandchildren.
And it's only from free then my kids. And so many of them. Me aro fai ale tua, me aro fai ale tua, tai le tua, me aro tua. Le fa o ai paseu o matu ai o tiuma o ngāpena te au fai. Tōru le le atu. Fa fo le avare vi inga le ngātu tua. Tam fai te alisi taimi, tam fai te taro, ya alisi ko te taimi o te pai ele. Le ngai ko le māwasia le tino le māwhau. Pero tele o le ngasu, mea ese le māwhau. Mātuonga mumuri mara whanau sa mua i no latu sa whai. Ese ko le mānei o le oranga pe a kau ko i taro na pari i tonu lava o kia lea e. Da sa mua o sai mātunu. Da sa whakatunga. Tau tiro ai le whainga whakatunga. Ese le mānei o. Semana yo le whainga. E tō whāra tō se vinga. Mata utiro nei. Ta mao le whare mara uso la titi ua te au siri ati pāwhea na whaia. Pamentunga se pamentunga. E melantara. E le tōwhia e tūmba i e whainga. E tau wā i ai ti apono. Laiti au laiti e. Awal tu dah wali lah tu masih kami tu, kalau buka kami ada orang, tapi kalau lagi tak kecil lagi, esok mana, ada mereka tu dia kata apa ada curang mai, tahu faham, dia tanya mai kami, kalau ayah buat esok mana, dasar maluan, dasar dia asal, dasar maluan. Matosa si umule, le tisi si Ese foi mana i foi da sato mare da sato plama. Na faia le tu plama le ro. Ai da plama na faia sa mi le ta. Ma na ia io le ro. Sa mi tu plama. Ale o te bobo le parecia le tisi. Ai si da mato. Le tia sa o fai le si o pensare a amalama tao e vai se afastar uma venga faz lá tu mas só tu e ulolo faz estar ulolo olha o pai tu mumbai uma fasa da moça vai kapina fasa ya mau ye da fasa e ulolo e da moça mas foi mata ye o lotu este foi mana Ada wasa muli, ada sa tisi pasang tisi tu F. Kalau ma kalau tu yang ti foi ma ne, susu ya di pasang ese. Yo ia da pasi singa pe awal sa mo te le tu ma pasang. Ya. Ora bi inga ko dia ba mo te ko ile mi drama ko sa abai. Awal yo no foi ma ros ma fi ya ya. Sila mo na lang ang pinipigyan mo naman ang asakay, pagkay ko ang paresia, sa itong maftang, pagkay ko ang piyong itong telefono, may electricity, kaya po itong electricity. Wow. Ang aso na telefono siya tatong paresia, hindi ba ito? Pagkabalera, mo nilawa utin, mo meeting chilo. What is going to happen in our church in another 3 years? What is going to happen? Kita tu Ekalesia, itu sefuta besar. Dalam tamal di Ekalesia, saya hobi pesta, buat saya tumpah. Kalau lain mantuan pada dia, kalau lain dia, atau dia saya, dia baca. Jadi saya puas sekali, kecil mat, sudah macam sekali. Kalau dia dah pemain kuat. Mai le tua sosial tak Malaysia tak tua Padang mau pero la solusi singo di Malaysia yo no vai na esse tentar evitar o ala de nada ya vamos moi le tua sosial mai onde o eu lá vou para ya ya tua ya una de que por tão singo ao tirar de ai mai tin ya eu já vou ya
le tusi mai tanuanga e moi to ila pe ana tutara ma tusi mo fa tu fo na ya o mea ma sa ngati to fo ya ka te ke fo ma suno foi le to ile ila to sila ya te au dia aso ma to ma tam po de bi inga le tu pa ma ngue te kalesia ngue po to ina ma tu ma ko ar ya ma ta kalesia so po O kai au kokoa, kai au mangingi, whapengi. O mga kua i lea o se kasi upu o se profeta. A maua role ka mo whangaro. Rono wini. E se a moongia ko mo whapengi. Ai se a Elise. No authority e kala moa i mea. A ova ngongi, ova ngoa e mo fua. I ai ko mo tana. Ma fa fo i nisi vaela. E iei de kai me ma fa ai e fia maua. Se maarosi au ngai whare au whakara lei so soan iei fo nisi vaenga ngā o le mawhau whau e fia au ngā whawhai la unga o le kara lei e o lava e kulanga o iei sunga whawherai ngi iei ngau whawhenga ai se a ele me faz lavar fai. Com a ele faz mamar o meia. O se kala i se mafu fauna. Kako kala noa fole fa fale. O au e ofo lo. I ngā ruenga whika o whea ngai ma le sunga wha whea ngai. E si ia rofa rawa ia i asu sa oma. E sa iri te koma. E sa iri maro. E sa iri fo. A wasi ai mo kako mkama. Nga ke mga. O le so roi ma whau ngei. Ele malu ngai te boa. Oi di inga mai fa te kai de apua. Ro sao le mu su fa fa ngai. Man malu ka ko e karesia. Ia le. Paua le o se wau fa kai ni ya. E mongi lava. Sao e kala. Ro fa ko koria ni so ka mama ku ka ko e karesia. Da pusia i kua whanga me whare o ngase o kinga. Ai mo ngaku lava. Yesi kai ni kau mai ni aso me. Ma whanga moe ala i kumo kako i kāsi. Ele umisa rau. O kere sauko o ke lava. Ngā se ngangwa whawhikai ni aso. So songia kwai a warka ko masa. O mia kere lau sunga whawhikai na whawheti pa ia me maru kako i kanga. Ia o lava e. Mau ku kere se yo, mai ku loko iki maamu whangau ka koe kāsi. Ia ka kua ngā whākai, o ka kua o ia, lasa whamangia, soi fua, na ia mungia. Ngā ro, tai. Whalava e kare so. Maro le. Hello.
E mo na ave fatai le tu la so le fatai. Ano mo tato le mai le so sa ta ma wa ko lim. Sunga pa na lang man tu a vis la ngari. Pa io tato kale si lo yo ma te fono ma na lo va bon tu mai sta kale si pa tu lo sa va ma ta. Manos de kali siya mesiaron fana. Talo patro inuso malo tatu atas. Yung manos es por mendia manlang ma. Olaso yo sawa o sabi fata ile tuo no. Tiene teni sawa ile tua. Apias ni siya te ma siya o tua. Jele tino ko mas batu pa phong ana les por aton de mal sunga pa ngai ngano ya pa ma pa pia o el pole un baño ta pole luo do pia o vi mai sunga pa ngai ye lopen ko ta mai Fai algo ya, utiliza ya la suma ya uso. Apa saltar sangat, tapi masih aku fikir kita kan ya baru aku malah ya mana orang tiaw na dia orang sawai awal pasal itu na nama dia. Kau mai orang malas. Ya jauh majalis, salamualaikum. Salamualaikum, laptop bosku fa, faima auto la fakta. Indonesia nole di nayati tatu, di fakta lama Israel. Indonesia nole di nayati tatu. Di walang may tangata yati tatu, wala tu follow lain ay tatu. Teri lo lato ita mai gati tato o tato mare le mu vai ko tato mai vai pa mau lunga di tato lunga al pa u ko no le te pa ma pe pai ma pa dai ni aso che pa dai le li o le na le na tato ne le sei io lato ni le a vai pa dai de buono ma lo come lo na le Tau sia mai tātou, tēro tau sama, tēro rama tuam ta ngā mau nasi. A tātou te awe pēra i whaftai e tua, no ngā loko mano ngā mande. Whaftai ko i sia whaenau e. E le marama i whasamo, a tonu. E marama e le lore o ima i a lera. Whaftai Panau malo opito mo sila mai aoni awa sapate te mai. Mano opito mo o papiatia. Ni kain ko papiatia. Kain ko. I like to thank you to all my children and my grandchildren for looking after myself. Thank you for everything you done for me in the last few years. God bless you and protect Malo people. Also, I'd like to thank you to these young people in front of me. They also helped me for bringing my keyboard from the car and take it to my car. Thank you, boys. I'm a near to a yato, yes, so down the lake to one. Yeah. Pastai ko del tatu kale fiesti nam tama tua tatu le patas le ma yo ma matas toa tua ya non tatu talo pe i wa malos ya te na le dia mes ko ti lo palma talo pe i mo malos me so tua la le tatu pe do astai mo mo di pa po di ne ye tu pa umaina Patai, esse será o passo que vale na momo,
Nufa o Yesu o amali utalu itale Amen. Mau. Ya, kalau fatu lo semua kita biasa, kalau fatu baru kita biasa dua mau, malah biasa. Kalau fatu le baru kita nak benar, dona tulang apa le pun sesuatu. Ia le rofa mereka le yo le tua. Wa mai to to fu fe lo ai bias ya las fa to fu mo sama umur le la ya me solo ta sia ia wa ma go fu fa no ro mo ni si fu yo o au tu fu le ya ia ya ga ese sa fi no lo mo ese fu i pa o i fa no ro pa le ya ma ro fa kai ia wow, oleh untuk tamu kufampu refleksi, ufakat lektur. Bau dalam meja cakap tahu no ini umar melapa ilah fana. Ufakat itu wai, dia no. Pak bicara ilah fana, itu temu oleh kalisi. Ia orang fana, faktai orang fana. Itu keluar mafana. Oleh tanya mantap. Oleh tanya, kalau Kristen malam tu luar malafana, itu fitur lafana. Luar sekolah lu tersama oleh mutua. Pak naik dari itu, tinggal dari. Orang fitur lagi yang oleh di sana ini, ini aku mau foi le amatu. Langa le dari itu fitur pentero. Waktu waktu ini sila, itu lima orang fana, 10 lima tahu sama orang mutua. Nega asu, waktu pas cayai, dia tua, dia loa fawai, wai mai, wam fayai orang fai tahu nai loma tambainga, dia soi fuaga lo yai, dia loa tahu apa apa dia tua, pas cayai dia ni, waktu pas cayai la fana. Di tawang leimo to rofa ya mahu. Iso se mea. To te lama pea ia mahu le tingama te maula ia. E whaio i nene. Ia a o Samoa. Ia ne rofa ma le anga le leino le tua. O le si vaenga le whanau. E to tabu ma whanau na li liu mai. O le tama whanau alo uso. Ia ma le tama alo trofi. O winga ia. E tāu tu ai, ole ana rofa i tu whawhinga mauso. A wāre sa ili rumanai, mole rumanai. Mausa mo, e tai, o mai. La mauna si ia ma whaatai, ma futa whaatas. Whalongo po i se tala e watu. Nau stai po i tala e watu. E te ai, ia mo. Ma tua foi ma whaita i tō rua ma whai whanau. Lea foi o tō ngā rua hanga i Samoa. Io lato ma tua. Ia ma tausi o rato ai na Samoa whaatai. Pei o ilo le tūra o te whaatai te lei le tua. I se na mona a mai i a te au.
a ngai i le roto lofa, ma le nganga ia puti whātasi tō whawhine mauso, ia maua file mu, maua le tāwhana. O le nganga sili lea whaatai o le upu whanatu i a rato. Ia tuku, ia manuia tō whanau. O le upu i ate o tau, aua ni ngalo le alofa o mātua. Nei la asa, ma le asata mavi ia le alofa ma le alo le leo le tua. Ma mori atu po i le whaatatele, i tina uma o le tanga ranga. Malo le o sai malo le whapale, malo fo le whasoa. Malo le whasoa te tono le tanga ranga. A wame whai o le tato tanga ranga. Ai o le whiwhia, o le while mu, o le me sikia. Lua la whaatai. O te whaatai i roto rua. O ato ma pene. Kena ngona e kore le tāua o mea. E tāua la tua rongo ma tāua la tua. O whaatai i roto rua. Anastasia, une. Whaatai. Whaatai i roto rua. Tau tanga tele ka whaatai. Maho whaatai i ia le ni whaatai la whasoa. Whaatai la rango so se mea. Iei so teni. E tau le tau e fwoi wharonga. E whaatai a so e te tūmarosi pia i na ia. Maua o tau nuku le naunga i le marosi o la whasoa e o mai. Whaatai tele i a tua e tina. O mautu sa moa o na lampo tua. O lau aina, whaatai, televi ia le alofa mo le aga le lei o le tua. Manatu e mamori atu whaasoa e au mai, whaatai le tua. Wae lango o marosi le tau, ne tau sanga tele maro whaatai o. Le ngata lea whaatai ni ia le lei. O lau aina e i Australia. O lau e whaamau popoa, o oe o whaamau popoa, e to afe o lau aina i Australia. O nau whaapele, o au spai awa, ai o oe o teno rai. O mau pai o aina ma fia ai, ono rea. Louanga le lei, o louanga le lei ia, e te inu rea ma lei, e whamanu ia mua i rea tua i atu. E te maua manatu lei, maua mako whaunga lei. Ono le lei o lako, tua ma. O sesi tangu mai, i re tangi sesi o loko ai. Ai abatu i atu e, rare tangi tua i. O la ngona fia ma ave. E tani so se me whaatai maroa whaatai tele, a wale ngana, e aro whangia le tua i umi pēra so i fua. Maua so maro se wale mawhitanga alo mawhitai. Ai fo i ale ki inga ma le whaatai tele i tua. Whaatai i tupulanga tarvou, maro o tō whanau, maro so i fua. Whaatai le tua bi iale ni e maua le tau marosi. A wale ngana whai tau ame pēra. I so tono o le tatou ngaronga. Awa, o tau, o le lumo nai o ni tāga ura. O mori fwoi lau whaatai tele ngai whanau witi. Whaatai le tua, wa maua tau marosi, ia maua whara tau manuia a wāra ngai luma. Ia ai o bola i e rofo le tua. La wha umane manatu. Whai upu i e lua, o le pese lea. Wasana ori nei. Oh,